Jadi makai ulun ada di firasat masuk dalam pikiran. Bapak rupiah nang betapi habang itu dalam hati hendak bebini pula. Cuma nang lawan bini nanya takutan. Jadi bang ulun yang memadahakan dasar mun dilihat di dari potongan. Sidin lawan bini dasar bujur takutan. Karena bini di rumah kayaknya pamamayan. Jadi tak lupa kami mantausakan lawan tukang bapak nang ada di hadapan. Nang betapi abang asik sampian. Dinanya bang mangai firasat kita tadi dasar kenyataan. Jadi lawan pian kami nang mamadahi. Saumpama paai nang itu bini pian katuju mama maye. Alamunnya awak pian jangan dilewani. Nang istilah kata harus sabar di hati. Palingan 2 tahun pian kakane. Ulun lawan pian sabuting mana one. Sudahkah nang berdua nang awak pinagi moy bu inya beleki. Bilanya bang belum mudahan bang pian kaai lakas beleki. Jadi ini wahyu lawan pian malirikin. Mulai awal datang kaai bisokan tadi. Jadi ini wahyu inya tupang jadi kaai nang guru SD. Bujur ngini wahyu kayak gitu ini. Cuma nang ini wahyu kada usah diragu lagi. Nggak salah senjata inya juga kenal potongan bungkah bumbire. Misalnya bang wahyu lawan nang kakak gimoy inya nang bejudoh saumpama kawin pendapat dipadahi. Jadi lawan pian hari ini ulun padahi. Apabila berjodoh lawan ini kakak nang gemoy to di sini. Jelas lawan pian hari ini amang padahi. Hari ini kawin.
jadi terima kasih ulun mengucapkan lawan tadi ibu emak atarila kata nang tadi bang sudah doa nang selamat di palamin nang tim tadi sudah dibaca akan jadi lawan pian ulun memadahakan nilainya bang kita sudah tambahkan lakatan insya Allah jodoh. Jadi tak lupa kepada tadi ibu terima kasih lawan pian kami nang sedikit diberi lakatan kalau dihitung-hitung ada mayo sarombongan jadi nang lawan pian hintalo itik haja sabigi dietarakan jadi nang tidak lupa ulun ucapkan terima kasih banyak kami nang lawan pian jadi nang madihin hari ini kita lanjutkan kami madihin Bu Aisyah lajur panutupan jasan buhan pian di sini sabarataan jadi kami tak lupa ini mau ucapkan kepada tuan rumah terima kasih banyak kami lawan pian karena hari ini kami sudah diundang jadi di alhamdulillah acara hari ini kada lagi turun hujan jadi kita berdoa di sini berataan acara hari ini diberi keberkahan Allah keberkahan jadi bang ulun pulang nang melanjuti nang pulau tuh di sini kita bertemuan tetap muka hari ini kita nang menyapa lawan di muka kami ada akapat pian nang dingarane ulun tadi sudah lawan pian mana kune ulun tuh pengkira nang ini bang nang anak di itu hintade sekalinya jer nang adik pinya mama dehe jadi nang lawan pian nang lawan mama pian ada juga kesini jadi nang lawan acil ulun handak nakune adakah kakak Fatma pacar sudah beise nilainya kadede kilai mon dilihat betunangan topang pasti napang topang cincin nampak benar di ide baik nang lawan pian kami doakan hari ini mudahan pian lakas ai topang laki pian berejeki sehingga kaina pian kawin tahun ini jadi tak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan jadi nang madihin kami panutupan jadi wantuan rumah sudah terima kasih kami ucapkan jadi nang lawan pian di sini sabarataan kami nang tak lupa ini mau ucapkan nih mangai tuan rumah lawan kita mau undang mudahan tuan rumah pian sakaluarga pian panjang umur berataan sehat badan mudahan hajat pian itu dikabulkan dunia ke akhirat selamat berataan jadi bang ulun pulang melanjutkan melihat tubang ibu mengamira lawan tangan mulai tubang tadi pas kita bergembusan sidin tuh berduduk di sebelah kanan ulun tadi cangang sidinnya tatawa liwar kama manisan jadi nang lawan pian ulun nang betakunan iyakah tubang juga dihiga lagi pian namunnya dilihat dasar pian muha ada kahiripan ujar nang orang di pabila muha hirip dasar nang bejodoh pian mana tuh nang laki lihat saling gegehet jadi lawan pian kita doa akan mudahan nang bini betian nang pulang jadi tak lupa kami menarusakan sudah nang lawan pian tadi kami doakan mudahan doa kita ini dikabulkan jadi nang tak lupa lawan kakak nang dimui terima kasih banyak pian nang tak banyak maatari lakatan lawan hintalo itik pinanya dihirisakan ujar ulun tadi ka Aisyah bigian supaya karumah hanyar kami memakan lamunnya behecor mun kada dimakan kalau pina kada nyaman jadi terima kasih kami lawan pian mudahan sehat terus kaklah awak sampian
pian. Amin. Jadi nang tak lupa kami bertarus mula kepada nih bang kakak nang menjaga kado. Nang tuh berdua coba lihat tipian. Jadi alhamdulillah taklih nang hari ini kita bertemuan. Jadi nang tak lupa tadi nang awal kita sudah mendoakan. Jadi pulang ulun menyapa hari ini kami terima kasih lakatan di etare lawan kakak gemoy berdua di muka kami cuman lawan pian ulun hendak mamadehi nang itu bang lakatan ulun kada bisa memakan hari ini kecuali pian hakun manyuape. Jadi kakane ulun lawan pian sabuting mana one sudah kanang berdua nang awak pinagi moy bu inya beleki bilenya bang belum mudehen bang pian ka ai lakas beleki. Jadi ini wahyu lawan pian malirikin mulai awal datang ka ai bisokan tadi. Jadi ini wahyu inya tuh bang jadi ka ai nang guru SD bujur ngini wahyu kayak gitu ini cuma nang ini wahyu kada usah diragu lagi nggak salah senjata inya juga kenal potongan bungkah bumbire lalu lawan pian pangai ulun ongone misalnya bang wahyu lawan nang kakak gimoy inya nang bejudo saumpama kawin pendapat dipadahi. Jadi lawan pian hari ini ulun padahi apabila nyampe jodoh lawan ini kakak nang gemoy to di sini jelas lawan pian hari ini amang padahi hari ini kawin isok bisa mati. Jadi tak lupa kalau nang mamat dahe. Jadi tuh kenapa pian tadi nang mamat dahe ujar ngini wahyu mon kawin wanang gemoy bisa mati. Jadi lawan pian nah ulun mamadehi pas malam pertama nang bini manin dihi. Jadi lawan wahyu kami mamat dahe haja bila mencari bini alamunnya kawa ngasasa sadangnya jangan terlalu kenal kayak kakak berdua. Kasihan nikam juga maha ragukannya ibarat nipang contoh ulun pari bahasa pas nang kaya tupai cilai maragep nangka. Jadi bang amang pulang nang mana kone kita dilawan wahyu betakun kalau di sini lalu lawan pian ulun pulang mana kone saumpama di nang tukang kamera tak dapat tupang bini nang lama kayak gini kayak apa juga pendapat pian di sini. Jadi makanya ulun sadar mamat dehi lawan pian tentunya. Jadi ini bang dul dasar tupang sidin katujuh tuh nang gimoy kayak kakak berdua asal pian tahu hari ini ulun carita nang ini tupang bang dul mainnya tage. Jadi bang ulun pulang melanjutakan jasad ading patma nang belum belekian tadi ini kakak hendak kai bang jua kawan mengenalakan jadi lawan kakak patma didengarakan nang ini kak Abdullah inya ini bang Aran nang istilah kata inya belum bebinian awak haja talus padahal tuh umurnya kak ai saling tuhaan nah istilah kata sedang ai dibiniakan kalau mana kone dahulu lawan kuitan umpama ucul kain abedetak berpasang pian meminta jujuran amun lawan kami bubuhan tahap sian apalagi ucul inya lulus pendokan saumpama kaina inya ke rumah pian bu ai umpama bedetang jangan terlalu larang pian maangger jujuran karena gawian ucul betunggu kuburan. Betunggu kuburan
awaknya coba dulu berdiri. Lihat tuh awaknya kalau dasar tinggi. Mana putih kuning, pian coba lihat. Putihnya di ewak, kuningnya di gigi. Jadi nih Mah Yuni sekadar ulun badahi. Jadi kawan kami nang ada di sini bertahan sudah bagawe. Masya Cuman Allah. bila acara kami buai libur gawian hari-hari. Jadi nih kawan ulun sekadar ulun badahi. Nang ini kawan ulun inya sudah bagawe. Bagawe di kantor bank yaitu Bank BSE. Jadi lawan Yuni ulun nang mau ucapi bila nang itu pian hendak naik haji. Awak haji Yuni nang ini dihubungi. Bila saumpama jua hendak berhutang awak haji mau hutangi. Jadi lawan pian nang ada di sini. Wan pian ulun nang mamadahe. Bila pian kilai butuh bang bahutang kaina lawan Mah Yuni. Pian tupang jua kada kawak membayari. Pas anak pian diambilnya bini. Diambilnya bini. Jadi matiin kami mana rusakan. Lawan kakak bertiga bila hendak tertawa kada usah ditahan-tahan. Karena kita kaai saumpama tertawa kada dipungut bayaran. Jadi nang tak lupa kami bertarus pulang. Terfokus lawan bapak P4 di hadapan. Nang bang upiah nang rokok di tangan. Kalau dilihat muha besar gagah potongan. Jadi makai ulun ada di firasat masuk dalam pikiran. Bapak upiah nang betapi habang. Itu dalam hati hendak berbini pula. Cuman nang lawan bini bini nanya takutan. Jadi bang ulun lagi yang nama madahakan. Dasar mun dilihat di dari potongan. Sidin lawan bini besar bujur takutan. Karena bini di rumah kayaknya pamamayan. Jadi tak lupa kami mana rusakan. Lawan tumpang bapak nang ada di hadapan. Nang betapi abang asik sampian. Dinanya bang mangai firasat kita tadi besar kenyataan. Jadi lawan pian kami nang mamadahi. Saumpama paai nang itu bini pian katuju mama maye. Lamunnya awak pian jangan dilewani. Nang istilah kata harus sabar di hati. Palingan 2 tahun pian menjadi wali. Amin. Akan jadi wali. Jadi pengpian dilihat akan tadi sidin bejugit asik saurangan. Anak mah ambil duit cuman pandustaan. Jadi nang lawan pian ulun hari ini hendak menyambetakan. Apabila orang betapi ulun jelasakan. Sarajin tu tarajak kada salawar dalam. Jadi lupa kami mana rusakan. Kesan tu sampian mudahan sehat badan. Mudahan bepa-bepa sampian berusaha diberi keberkahan. Kesan anak ini mudahan rezeki pian makin ditambah Tuhan. Jadi nang tak lupa kami bertarus pula. Terfokus lawan bapak ibu sabarataan. Yang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi nang tidak lupa pulang kami kadehe. Ini pasan wahyu dari awal hit tadi. Lawan ujar kakak nang mamutu pangantin. Nang ada di muka langsung pian ucapi. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi. Kesan nang duduk di bangku kakak hari ini. Yang tukang foto pangantin tuh di sini. Jadi lawan pian wahyu lawan ulun sudah membisiki. Bila nyamadihin kami sudah berhenti. Hendak kai beparak menyalin nomor HP. Jadi wan kakak ulun mau ucapakan. Jadi lawan pian ini pangmadihin ngalajur panutupan. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan. Atar fokus mangai kita lawan kakak
gawinan nang istilah kata bila bakal deraan nang ini minyaknya kada kehabisan ini bang memberi mahu hulun bujuran pian ambil aja ulun kada hendak supan Jadi baik ulun ama ambil duit pian jadi lawan pian langsung kita doakan bila belum berbini mudahan tuh bang pian juduh tuh bang juwe lakas mendapatkan bila sudah nang bini mudahan tuh nang bini betianan pula lamun ti dilihat jenggut sing panjangah jadi hari ini ulun hendak bepasan kita 2 bulan lagi hari raya kurban bilang itu janggut ada ditatak orang pas imbah hari raya pian disumbeli orang ini tuan rumah nang memberi sawiran amunnya nang bini ya kada papalah ini harga puluhan sekalinya nang laki bu 2000-an ulun bang ma ambil jelas bujur sopan jadi nang lawan pian nang memberi sawiran mudahan panjang umur buhan kian sehat beten sehatnya kita di jalan kata asal nang mana bang tadi nang memberi sawiran mudahan naik haji kita sabar taat jadi terfokus acil nang baju gitar nang tupang tadi sidin abah baju hebat hati ama sidin banyak banget di tangan jadi nang lawan pian sayang 1000 sayang amas pian banyak ada demam beri sawiran jadi wantian pulang kami pada hakat nang ngaran kita harta itu hanya titipan bila disimpani ulun mama dehi pian pasnya tupang pian mangli kita padehe umpamanya amas pian banyak menyempane mun salah kaina sampian habis umur harau laki bebine baik topang harta gesan kami diberi sedikit bang banyaknya kubuh manangangi jadi bang doa dahulu diberi imbah inya doa giliran menjulungi jadi nang lawan acil nang banyak amas kami doakan hari ini mudahan dilanjian dilancarkan tajeki dua tunang laki di mana tuh begawi selalu dilindungi sehingga amas pian banyak tuh beisi saking tuh banyaknya behimpil kaki gigi kaki gigi jadi terima kasih lawan sampian nang tadi tuan rumah ada 10.000 mengai mana hiasan kalau laki sidin cuman duit angsuran jadi lawan pian pulang kita doakan nang gesan adik Fatma nang memberi sawiran jadi ulun berdoa amin akan bertaat mudahan ating Fatma selalu disehatakan juwe bang rejeki pian dilencarakan lakas juwe jodoh pian mendapatakan bila inya kawin amang hendak bepasan jangan kada ingat undang bemadihian jadi lawan pian mudahan tepat jodoh mudahan tuh bang lakas kami doakan lawan tuh umanya apabila kaina kawin jangan kada ingat nurul patah diundang jadi nang lawan pian kami infoakan liati adiknya tadi hanyar di kartang sekali bang kasih to di esuhan taburingan jadi wan adiknya mudahan sehat terus selalu dalam lindungan bilanya sekolah mudahan pendapatan dua bang berbakti inya lawan kuitan jadi pulang terfokus mangai lawan ibu nang bakar rudong kuning coba lihat tipian jadi nang lawan ibu mudahan sehat terus jua kami doakan bagusnya karudung adi jerat sidin mangai di pahujungan jadi nang tak lupa ulun main muakan jadi lawan piana ulun memadahakan lamunnya bejeret jangan pian lain hari ini pikiran kalau kucilai duit dijeret pian lamun lawan beheri cilai lain tulang sarajin manjeret duit di andak di kota jadi tak lupa ulun menarusakan jadi nang lawan pian mudahan sehat terus ulun mau ucapakan jadi nang tak lupa kita nang lawan sidin nang
kami bertahan. Yang istilah kata saumpama bang jauh kita tolak bahkan deret. Bilanya kada minyak kita diisiakan. Istilah bang kata macam mogok di jalan. Amun bemat dihin lamunnya di pikiran hendak tak lancar bujuran. Nang manam bayi lancar yaitu duit sawiran. Duit sawiran. Jadi bang amang hendak mamat dehi pian tadi ingatkah nang harga 50 memberi isawiran. Abang nang betape nang duduk di kanderaan si dento berduduk pina tu menjongkong bingung saurangan. Lamun mang ulun pulang lawan pian memadahakan memberi 50 pina panoh panyasalan. Jadi bang Sidin mangai mau ucapakan jadi nang lawan pian sekadar main buakan. Mayanya gitu Sidin kisahnya aja dalam tas mengeluarkan. Padahal lawan kita cuma nang mau unjai maha hulut bujuran. Jadi lawan pian mudahan sehat terus selalu para jekian. Amin. Di lawan pian ulun memadahakan bila pian memberi panuh panyasalan. Duit 50 tadi nah ulun bulikakan. Alah bulikakan. Jadi bang mangai Sidinnya ikhlas benar ini memberi sawiran. Terima kasih banyak mudahan buhan pian buhan jembuk beretaan. Buhannya pian selalu para jekian. Kita berusaha diberi keberkahan. Rezeki nang sedikit mudahan dibanyakan. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan. Jadi nang tak lupa ulun betarus pulang. Jadi bang menyapa pian nang tuhin tadi 50 memberi sawiran. Nang pian hari ini salajur berukuan. Ulun tuh bang bisa ayo beruk. Ulun habis bebujuran bila pian mengerti dasar bujuran paham. Atarakan kasini rokok pian labihin. Jadi tak lupa kami menarusakan umanang amang arne kada tahu disupan. Rokok sabilah aja di palar pian. Nang ini bang ada kalau mendapat sawiran. Jadi duit gini amang mamat dehi pian. Kalau amang ada tak oleh sawiran. Apabila kaina banyak hendak bebini pulang. Bebini pulang. Sesuai haja mangai itu sampian. Sampai wayah ini rezeki pina sulit kada tapi dilencarakan. Abang tuh niatnya kada bagus bujuran. Kasihan bini tuha mangawani pian waktu makan cacapan. Jadi nang tak lupa kami berlanjut pulang. Ada tuan rumah mangai manam behimulang. Sayang apa bang ibu ada bang pulang. Tak simpan bang duit di dalam lipatan. Karena nih Pak Haji tadi naik ke rumah timbul 20 langsung mengeluarkan. Kayaknya bang pian tadi di dalam rumah sako Sidin berhutang. Jadi nang tak lupa terima kasih banyak Pak lah nang lawan pian. Mudahan bang pian sehat setiap hari. Mudahan beretaan kita lancar rezeki. Dan saberetaan kita kawan naik haji. Jadi tenang lagi ada memberi sawiran. Apa habar bang pulang lawan tuh nang bini nang bebejo hebat. Bila inya duit kada kaingat membawa pian. Ambil dulu di rumah nang di bawah tilam. Di bawah tilam. Jadi bang kami madihin melanjutkan. Kira satu mat lagi madihin nang bertahan. Jadi alhamdulillah madihin nang di sini ada dapat sawiran. Jadi minta rela lawan pian bertahan. Melihat kang pian ibu di belakang nang berduduk sorangan. Ada itu duit hendak memberi sawiran. Cuman Sidin menyuruh mangai lawan kawan. Kayaknya
rupanya si Din Maatar mangai nang itu supan jadi lawan pian sebelum tuh duit ke tangan pemadihinan doa mangai dahulu pian dilentunakan jadi lawan pian kami doakan hari ini nang sudah taitan niat pian pacang memberi mudahan pian kilai sehat setiap hari lawan juga pian dilancarkan rezeki dimana tuh begena selalu dilindungi kita sabartaan awak naik haji jadi berlanjut kami bermadihinan kepada ibu bapak yang sabar taat yang ada di sini kami ucapkan jadi kami medihin salah jur panutupan nang ini tuh jam 2 sudah menunjukkan banyak minta rela minta maaf lawan dia bila dalam hari ini terjadi kesalahan kami minta maaf minta rela lawan dia jadi nang tak lupa kami kesan pengantin kita sabar taat ini terakhir kali di sini mendoakan jadi gini doa ulun menyerahkan kesan nang abang Arni pian diucapkan lamuninya doa di nang baik pian jadi lawan pian amang memadahakan lamunnya doa amang ada tapi pangabulan amka itu ayo abang kita mangai nang bismillah hari ini mendoakan mudahan doa kita cepat dikabulkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pengantin pian laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan sehatnya pengantin di jalan ketaatan mudahan pengantin selalu dikuatkan iman mudahan rezeki pengantin dilancarkan segala usaha diberi keberkahan dimana begena selalu dalam lindungan apa hajat pian mudahan dikabulkan mudahan pengantin dunia ke akhirat tak akan terpisahkan rohoi rahayu di dalam kehidupan dua tuh pengantin mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah mangai kita doakan dunia ke akhirat selamat bertahan jadi sebelum kami nang bertahan kami nang mewakili kekawanan bertahan kami meminta maaf kilai lawan pian jadi ulun sabuting aja hendak bepasan sarajin pangkilai pabila tuh dimana kami tuh diundang kami membawakan ini bermadihinan ada tupang piduduk di andegi orang diam nikah dede piduduk ma andegi akan ulun tupang kilai nilainya kadede sarajin kasurupan di satu pang ulun taragap bebinian jadi tak lupa ulun menahusakan jadi wan amang karni ulun main puakan jadi nen masalah tadi nang piduduk sangat berbegayaan karena piduduk kami lain nih hintalo bergabung wan langkatan cuman piduduk kami kira 15 bungkus pacang disadiakan jadi nang tak lupa ulun main puakan banyak minta rela tertawa bujur amang jadi tupang amang umat tupang kami sangat berbegayaan cuman begaya kami behenu bebujuran jadi sebelum kami kilai bertahan jadi minta maaf sudah ulun menyampaikan jadi ada pantun kilai gesan pian apabila kilai ada itu jarum nang patah jangan tuh disimpan pian kada lempate bila kami medihin ada berkata salah kami meminta maaf minta rela hari ini kalau bang ada nang itu sumur di ladang boleh kata kaina kami menumpang mandi mudahan bertahan kita berumur panjang nyaman bilain waktu tawa berjumpa lagi jadi madihin kami meneruskan lawan tupang pian terima kasih banyak yang sudah menyaksikan atau abang duit ada memberi sawiran walaupun 50 pian tanuh penyesalan tetap terima kasih banyak lawan pian nang mana hendak bulik mudahan tuh di jalan selamat bertahan jadi minta
Mungkin sampai di sini kami bermandihinan, jadi lawan pian kami ucapkan Assalamualaikum minta rela bertaat kami bersatu suara bertahan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi. Allah.